Yes kabisa nongeye kugusuza kandi ngo ikaze ukurikirana ibiganiro makuru bicano kuri Darwin Sport Zone kugira ngo uri inshuti yakadasoka niyo mpamvu ko nangira video yanjye buri munsi genda nkubwira ngo Imana igende igureza umugisha kandi kwiteho mu byukora byose bya buri munsi bigenda neza cyane. Turi mu gitondo cyo kuwa kane nubwo nizere ko meze neza cyane namwe mutameze neza cyane mwihangane dore ni impamvu z'igihe bitagenda neza uno munsi bizagenda neza ku munsi w'ejo. Icyo usabwa ni gukora cyane ugashyiramo umuhati kabisa kugira ngo bizagende bigenda neza cyane kugira ngo wowe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali basuhuza cyane abantu b'ibihugu byo muri Afurika bigiye bitandukanye Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda, Zimbabwe, Zambia, Congo DRC, Congo Brazzaville, bihugu birimo Nigeria n'indi bihugu bigiye bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika. Ibwota massive ndavuga twambutse inyanja ngari kabisa ku Pologne, Norvege, Canada, bihugu bigiye bitandukanye birimo Amerika, Espagne, Ubudage n'Ubutaliyani ngenda mbasuza cyane, za Asia mbasuza cyane, Australia mbasuza cyane. Nizere ko mukomeje kugenda mumererwa neza cyane, namwe mutameze neza mwihangane, abameze neza bafashe kugenda mumera neza dore ko uno munsi baba ari mwebwe ejo aribo no kugenda mufashanya kugira ngo turebe ko ari aho twagenda tugera dusenge cyane nkuko ngenda mbibasa buri munsi genda mabwira ngo na kindi kiba kizanye hano kuri Darwin Sport Zone nk'ibisanzwe na makuru y'imikino abagezeho kandi ashyushye dore ko bari menshi cyane yara ku mugane Burayi. Icyo usabwa no gukora subscription, like, share na comment hano kuri Darwin Sport Zone ubundi tukagenda twibana mu nkuru nyinshi z'imikino ziba zigezweho hano kuri Darwin Sport Zone. Nangira rero sasa ndatangira mu majoro y'abagabo ubwo mvuze gutyo mwumva yuko tuba twageze UEFA Champions League dore yuko imikino myinshi yagendaga ikinwa yasozaga umunsi wa gatatu wa phase 1 ubona ko byari bikomeye cyane. Twagiye tubona amakipe mu gihugu cy'Ubwongereza yitwara neza, twagiye tubona rwose amakipe agiye atandukanye yagendaga yitwara neza. Kera kaba ikipe ya FC Barcelona tugiye kuba tunaganira twitsaho kabisa n'umutoza Hansi bagendaga bapakira ikipe ya Bayern Munich, bagenda bayipakira itego bigira kuri 4-1 nyuma yuko imyaka ribaye imyaka ikipe ya FC Barcelona itazi gutsinda ikipe ya Bayern Munich. Byose turaza guhita tugenda tubigaruka twibaza se uno mutoza Hansi niwe wabaye mushya cyangwa ni ikipe ya FC Barcelona nshyashya. Byose turagenda tubiganiraho ntucikwe cyangwa ujye kure. Ndahita ntangira rero ikintu yabaga ku mugoroba byari bimeze bite. Ikipe ya Atalanta ku isaha 2:2 n'igice yari yakira ikipe ya Celtic binganya ubusa ku busa. Brest kandi ku isaha 2:2 n'igice yaringanyaga na Bayer Leverkusen yara mu Budage y'umutoza Xabi Alonso igitego 1-1. Ku isaha 3 ikipe ya Atletico Madrid yagendaga itungurwa rwose n'ikipe ya Lille ipakira ibitego bigera kuri 3-1 byirikomeje kwigira akarakaje ku makipe yo muri Espagne nyuma yuko agendaga itsinda umutoza Carlo Ancelotti mu cyumweru cyagendaga gishira nyine muri ku munsi wa kabiri wa Champions League ibitego bikira kuri igitego 1-0 batsinda ikipe ya Real Madrid igitego 1-0 itaha imara masi ikipe ya Real Madrid yakomeza ko ijya gusura muri Espagne yerekana yuko atari mu Faransa atari byabindi ni kuko iyi wabo shondo umukara yerekezaga muri Espagne iza gutsinda ikipe ya Atletico Madrid ibitego bigera kuri 3-1 ngiyo nirire rwose ikomeza kwerekana yuko ikomeye cyane. Mutankomeza rero ku ikipe ya FC Barcelona ku isaha 3 kandi hari muri Espagne ku kibuga cyayo yagendaga itsinda ikipe ya Bayern Munich ndaza kugenda bigarukaho ibitego 4-1 umukinnyi Rafinha Belori wagendaga witwara neza cyane buno mukino atsinda hat-trick. Byose byo kuri Barcelona ndaza kugenda nyitsaho kabisa ntucikwe. Barcelona ndayivugaho cyane ndaza kuyivugaho kabisa ntucikwe. Ikipe bita Benfica nkuko nabikubwiraga yaje gutsindwa n'ikipe ya Feyenoord yanayisanze mu rugo. Feyenoord itsinda Benfica itego gera kuri 3-1. Ikipe ya Manchester City ku kibuga cyayo Etihad Stadium biryana cyane ikora karikodi keza nako ndaza kugenda nkagarukaho ku ikipe ya Manchester City ni mujye kure itsinda ikipe ya Sparta Braga ibitego bigera kuri 5-0 ikora clean sheet itari herutse kabisa ubona ko yari imeze neza cyane. Ikipe ya AB Leipzig itsindwa n'ikipe ya Liverpool de Cox igitego 1-0. Arne Slot nawe akomeza gushyira mu ikipe ya Liverpool de Cox imikino myinshi cyane idatsindwa ngiyo niyo bita Liverpool de Cox yari yagiye gusura ikipe ya Leipzig ara mu gihugu cy'Ubudage. Red Bull Salzburg yaje gutsindwa n'ikipe ya Dinamo Zagreb ibitego 2-0. Young Boys Berlin ikomeza kugenda igayika itsindwa n'ikipe ya Inter Milan igitego 1-0. Ndaza guhita rero nikomeza ku ikipe ya FC Barcelona n'ikipe ya Manchester City ndahita mera ku
ku ikipe ya Manchester City. Umugoroba rero yakoraga karikodi keza cyane, imara imikino 26 ari muri UEFA Champions League idatsindwa n'umukino n'umwe rwose, ubona ko imeze neza cyane. Uwo bita Phil Foden ku munota wa gatatu gusa yari yateretsemo igitego cyiza cyane batsinda Sparta, igitego cyiza cyane. Utoza rero Pep Guardiola akomeza rwose kugenda yitwara neza cyane, yitwara neza muri Champions League. Igitego cyiza cyane kuri passe yo bita Manuel Akanji, yagenda gatsinda igitego cyiza cyane, cyiza kabisa. Phil Foden aterekamo kuri passe yo bita Manuel Akanji. John Stones aboneka to muhondo ku ikosa rakoze ku munota wa 7. Nathaniel Ake kuva mu mvune yagendaga agira muri international break, agenda atsinda igitego cyiza cyane cyari cya kabiri cy'ikipe ya Manchester City. Vare iza kugenda igiti bishangira cyanga. Uwo bita Erling Brot Haland yagendaga asubiza neza cyane ku munota wa 58 kuri passe wa mwana muto cyane wavuye mu ikipe ya Girona, bamwita Savinho umunya Brazil kabisa, amuhereza passe nziza Erling Brot Haland. Nta kosa ari gukora, ari imbere za muramuzi kari umuhizi cyane, n'umukoro pocha muramuzi cyane yatagatereka mu gitego cya mbere ari n'icya kabiri cy'ikipe ya Manchester City. John Stones yongera gukora amateka atsinda igitego cyiza cyane, hari ku munota 64 kuri passe yo bita Mateus Nunes witwaye neza abaye na man of the match y'uno mukino, aza gutsinda igitego cyiza cyane bidatinze. Uwo bita Erling Brot Haland, uwo bita Mateus Nunes yongera kumuhereza passe Erling Brot Haland atsinda igitego cyiza cya kane cy'ikipe ya FC Barcelona, kiba n'igitego cya kabiri muri uno mukino. Mateus Nunes passe ebyiri zikurikiranya minota 64 68, ubona ko yarameze neza cyane kuri penalty kugira ngo yitware neza be na man of the match, aza guterekamo igitego cyiza ku minota 88, biba 5 ku ubusa. Gutyo ikipe ya Sparta ikubitwa nabi cyane. Ikipe ya rero ya Manchester City komeza kwandika amateka, mikino 26 muri Champions League itaratsindwa n'umukino n'umwe, inganya imikino igera ku 8, itsinda imikino 18, ubona ko imeze neza cyane. Bayita Manchester City kabisa ikomeje kwitwara neza mu mikino 26 itsinda mu bitego bigera kuri 39. Ikipe bita Manchester City ibiteye ubwoba cyane, hamwe n'utoza Pep Guardiola. Mateus Nunes niwe yagendaga rwose aba man of the match, nyuma yuko bagendaga bavuga ati nta kintu arakora mu ikipe ya Manchester City, yabaye flop, azaba nka Jack Grealish cyangwa abandi bakamite. Nikomereza rekate nikomereza nikoze ati Baptiste werekeje, Darwin werekeje, Baptiste werekeje kabisa, nerekeje rwose hariya ku ikipe ya FC Barcelona ikomeje kwitwara neza cyane kabisa. Barcelona imeze neza cyane n'umutoza Hansi ku mugoroba yagendaga akora ibintu bigiye bitandukanye, abaga ikipe ya Bayern Munich kabisa ibitego bigera kuri 4-1, nyuma yuko ikipe ya Bayern Munich yari yarifashe ikipe ya FC Barcelona igira gakecuru gato cyangwa akana gato yagakubita nk'akana gato cyangwa umukecuru utagira imbaraga, dore ko ikipe ya FC Barcelona rwose yaherukaga muri uno mukino wa Bayern Munich na FC Barcelona yaherukaga intsinzi 2015. umutoza Hansi rero yazaga kubigarura, yongeraga kugarurira hafi rwose ikipe ya FC Barcelona ayishyira mu bicu, atsinda ibitego bigera kuri 4, biri ibitego 3 by'uwo bita Rafinha Beroli umunya Brazil ukomeye cyane. Ubushize yari yarabaye flop kabisa muri sezo yashize, ubwo uwo bita Xavier Hernandez rwose yagiye no kugenda amutanga amakipe menshi cyane yagendaga mwifuza, ubona ko yari yarabaye imfube kuba atari yishibirwa yase hari mu ikipe ya FC Barcelona. Bita Rafinha rero muragenda ufasha umutoza Hansi Flick gutsinda match nyinshi cyane, dore ko bita Rafinha Beroli ari umukinnyi maze kugira uruhare mu bitego 9, umukinnyi maze gutsinda ibitego bigera ku 9, atanga assist zigera kuri 6 mu bitego 15, uruhare mu bitego 15. Umva ko na karikodi keza, ntabwo shampiyona iragira kure cyane, bageze ku munsi wa 10. Umva yuko bita Rafinha Beroli yibuze Maria muri shampiyona afite ibitego byinshi cyane n'uruhare mu bitego byinshi, nuko byari bimeze. Bita Rafinha aterega ibitego bigera kuri 3, igitego rukombe cyo bita Robert Lewandowski umunya Pologne umeze neza cyane, komeje nawe kugenda ufasha ikipe ya FC Barcelona gutsinda, dore ko ari nawe uyoboye league zigera kuri 5, ibitego 14, assist zigera kuri 2, nuwo bita Robert Lewandowski umeze neza cyane. Ndaza guhita nkomoza kuyeba wayorera uwo bita Real Madrid yagendaga yitwara neza ku ikipe ya Borussia Dortmund, ibitego bigera kuri 5-2, akoze remontada mwarayibonaga ku munsi wa 2. Ikipe rero ya FC Barcelona yaje gukorera mu ngata mu kiba wayo, nawe atsinda ibitego bigera kuri 4, atsinda ikipe hariya iyo bita Bayern Munich. Ubona ko na amakipe yo muri Espagne y'abakeba yagiye gutsinda amakipe y'abakeba hariya rwose mu gihugu cy'Ubudage, ubwo ubona ko byari bikomeye cyane. Wo bita Vinicius Junior yatsindaga hat-trick, wo bita Rafinha Beroli yatsindaga hat-trick ku mugoroba, wabonaga ko byari bikomeye cyane, bita bitwereka ishusho
ya El Classico tuzaba tureba rwose ku munsi wo kwa gatandatu, hazaba ari ku itariki 26 ubona ko bizaba biryoshye cyane. Ikipe ya FC Barcelona ifite record nziza yuko imaze imikino myinshi cyane idatsindwa. Umutoza Hansi akomeza kwandika amateka. Muzi ko Hansi ari wa mutoza rwose atozaga ikipe ya Bayern Munich itsinda ikipe ya FC Barcelona ibitego bigera ku 8-2, yongera gukura amateka yerekana ko ari umutoza ukomeye cyane n'isi igomba kwigiraho. Abantu bose bagomba kugenda batinya kabisa umutoza w'umudage wagendaga ufasha ikipe ya FC Barcelona gutsinda ikipe ya Bayern Munich ibitego 4-1 nyuma yuko yaheruka gatsinze rwose ikipe ya FC Barcelona mu mukino wahuzaga nayo n'ikipe ya Bayern Munich mu mwaka wa 2015 ubwo yarimo Lionel Messi baryanaga cyane. Iyo rwose iyo match yahise ituma baberekeza rwose ku mukino wa nyuma tsinda ikipe ya Juventus ibitego 2-1 ubwo bagendaga rwose gutsinda rwose ikipe ya Juventus batwara UEFA Champions League. Ngiyo niyo bita FC Barcelona kabisa, yagendaga itsinda Bayern Munich mu mwaka wa 2015. Indi mikino yagendaga ikurikiraho nk'imikino nk'itanu ejo nayo baciriyemo, bagiye babikurikirana barabyumvise cyangwa barabirebye, babonaga yuko ikipe ya FC Barcelona yaherukaga gutsinda mu mwaka wa 2015. Ikipe ya Bayern Munich yagendaga ikora itsinzi nyinshi cyane kandi igenda itsinda mukino banganyijemo n'umwe kuva 2015. Ikipe ya Bayern Munich yagendaga itsinda hejuru ibitego 2, ibitego 3, ibitego 8. Ubona ko ni ibitego byinshi cyane byari maze kujya mu izamu ry'ikipe ya FC Barcelona bitsindwa n'ikipe ya Bayern Munich. Rero ikipe ya Bayern Munich babwiye ko bayihaye gasopa arabira ngo sikura tumeze ntago byari kera. Ubu ngubu turi ku ngoma y'umutoza Hansi ukomeye cyane, ubona ko byari bikomeye cyane ku mugoroba. Umutoza Hansi rero yasaba umutoza mwiza cyane ibintu bigiye bitandukanye mu ikipe ya FC Barcelona nyuma yo bita Pep Guardiola wagenda gutoza ikipe ya FC Barcelona ko byari bikomeye cyane. Yerekana yuko Xavi Hernandez ari umutoza mwiza cyane watumye ikipe ya FC Barcelona igenda isarura rwose mu byo yakoze, dore yuko abakinyi batoya rwose avara muri La Masia mu kademi k'ikipe ya FC Barcelona nibo barimo barafasha ikipe ya FC Barcelona mu kibuga. Harimo abafana barenga 8 kabisa batorejwe muri La Masia, tuzaho bita ba Lamine Yamal, ba Pedri, ba Gavi, abakinyi barimo ba Marc Casado rwose bose bavuye hariya rwose muri La Masia Academy k'ikipe ya FC Barcelona nako kameze neza cyane. Bita binereka uwo bita Xavi Hernandez nyuma ko bita Rafinha amaze gukomeza yitwara neza ibitego 9 tangasi zigera kuri 6 bigenda bimwereka ko ari umutoza w'umuswa nyene imbere yo ku bita Rafinha yaragiye kumurekora ngo yigendere. Rafinha ni urimo rafasha ikipe ya FC Barcelona mwagenda gambona ku mugoroba. Ndaza guhita nkomeza turibaza ese iyi prio y'abakinyi batatu wo bita Rafinha, wo bita Lamine Yamal, Ibana, wo bita Robert Lewandowski ku myapronye, ese turabakizwa n'iki dore ko ari abakinyi trio yabo rwose ni trio imaze gukora ibitego bigera kuri 30, asise zigera kuri 15. ubona ko muri no sezo bameze neza cyane bari hejuru. Ese ino trio ni trio rwose igomba kugenda bakompetana nyuma ko maze kurugera uruhare mu bitego 45 mu mikino rwose itagera mu mikino 15. ubona ko bameze neza cyane kabisa. Reka dukomeze tubitege mutoza Hansi no myitwara komeje, ubona ko yagenda imutereka ahantu akomeye cyane dore ko tumye tumugira ikizere ko ari mu grand favorite hariya kuri UEFA Champions League ndetse no ku gikombe cya Champions Espagne nayoboye rwose n'amanota 27 nyuma y'imikino igera kuri 10. Yatsinze imikino 9 atsindwa umukino umwe asaruramo amanota 27 ku manota 30. Sa manota mabi ni umutozo uri hejuru cyane akurikiwe n'ikipe ya Real Madrid ifite amanota 28 amukurikiye cyane. ubona ko bikomeye cyane. Ndaza guhita nkomeza ku ikipe ya Manchester City nyuma yuko ku mugoro yagendaga ikora record kabisa ikino 26 idatsindwa itsinda imikino 18 inganya imikino 8 bikomeje kugenda biba rwose amatika ku ikipe ya Manchester City n'umutoza Pep Guardiola idatsindwa rwose imikino 26 itsindamo ibitego bigera kuri 69. ubona ko bikomeye cyane wobita Erling Brot Haland nyuma y'igitego atsindaga ku mugoro ubwo batsindaga ikipe ya Sparta Braga ibitego bigera kuri 5 ku busa. yagendaga atsinda ibitego 2 byiwe yahitaga atsinda igitego cya Atwibukije copy paste kabisa, copy paste igitego Zilatani yatsinze. ubona ko rwose ibo bita Erling Brot Haland umunyanorvege yagendaga atwibutsa ikipe rwose umukinnyi ukomeye cyane bita Zilatani mwamenye cyane mu ikipe ya AC Milan. Ndaza guta nkomeza mubwira ku ikipe ya Liverpool de Cox n'ikipe ya Aston Villa ziriko n'amakipe arimo aritwara neza cyane ubu niyo makipe ayoboye rwose
niyo makipe ayoboye hariya rwose muri UEFA Champions League ku munsi wa gatatu. Ubona ko bikomeye cyane. Ikipe Aston Villa ni ya mbere, ikipe ya Liverpool ni ya kabiri. Zose nizo kipe rukumi zo mu Bwongereza na hariya rwose ku mugane Burayi ziwe zifite amanota agera ku 9 zatsinze imikino yazo itatu. Ikipe Aston Villa izigamye ibitego 6, ikipe ya Liverpool izigamye ibitego bigera kuri 5. Ubona ko bikomeye cyane. Ndahitana nasoza rero kubwira rwose ukuntu bihagaze hariya muri phase 1 ku munsi wa gatatu. Ubona ko ikipe ya Aston Villa nkuko nabikwigaga irayowe n'amanota 9, izigamye ibitego 6, imikino 3 yarayitsinze. Ikipe ya Liverpool de Cox y'umutoza Arne Slot ukomeje kutwara neza nyuma yo ko yatsinze ikipe ya Chelsea de Blues, yakomereza agatsinda rwose ikipe hariya ikomeye cyane ya Elibere Buzige mu Budage igitego kimwe ku busa, agira amanota 9 confirm akano mu kitozo ukomeye cyane nyuma yo kwatsindaga umutoza Enzo Maresca muri weekend. Ubona ko byari bikomeye cyane. Ku mwanya wa kabiri Manchester City, ku mwanya wa gatatu aho ngaho n'amanota 7, ibitego 9 yizigamye kurikirwa n'ikipe ya AS Monaco n'amanota 7 yizigamye ibitego bigera kuri 5. Iyo bita Brest nyuma yuko ku mugoroba yagendaga rwose inganya ifite nayo amanota 7, ikiri ku mwanya wa gatanu. Bayer Leverkusen yagendanga igitego kimwe kuri kimwe ifite amanota 7 iri ku mwanya wa gatandatu. Inter Milan iri ku mwanya wa 7 n'amanota agera kuri 7. Ikipe ya Sporting Lisbon nayo iri aho hafi n'amanota agera kuri 7. Ubona ko baramutse bavanga amakipe atayikarifiya, ano makipe rwose yatayikarifiya adaciye muri playoff. Amakipe agera ku 8 amakipe mu Bwongereza agera kuri 3. Iki champion mu Bwongereza ubona kiri ku hejuru cyane. Baramutse kandi bavuze ngo bikomeze bite ikipe ya Arsenal de Ghana zinayira aho hafi n'amanota 7. nayo ubona ko ni ikipe rwose yiteguye ko yakinjira rwose mu makipe 8 adaciye muri playoff. Twizere ko tuzabona amakipe agera kuri 4 rwose muri Bwongereza atayikarifiya ageze atanyuze muri playoff. Reka tubyitege turebe ko bizagenda. Ikipe ya FC Barcelona ni ku mwanya wa 10, Dortmund nyuma yo kwatsindwa ibitego bigera kuri 5 kuri 2 ikoreho remontada nayo iri ku mwanya wa hariya wa 11. Ikipe ya Real Madrid ku mwanya wa 12, Benfica iri ku mwanya wa 13, Juventus ku mwanya wa 14, Lille ku mwanya wa 15, ikipe ya Feyenoord iri ku mwanya wa 16, Atalanta iri ku mwanya wa 17, ikipe bita Stuttgart iri ku mwanya wa 18, ikipe bita Paris Saint-Germain inyuma y'uko agendaga itungurwa igitego kimwe kuri kimwe ya Parc des Princes iri ku mwanya wa 19, Celtic iri ku mwanya wa 20, Sparta Praga iri ku mwanya wa 20, Dinamo Zagreb iri ku mwanya wa 22, Bayern Munich iri ku mwanya wa 23 n'amanota 3 nyuma yo kwatsinzwe imikino igera kuri 2 intsinda umukino umwe. Girona nayo iri ku mwanya wa 24. Biramutse ari ukujya muri playoff nabikubwiye amakipe 8 yajya muri yahita yikarifiya ayajya muri playoff nayo ngayo uhereye kuri Arsenal kugeza muri 24 Girona, andi makipe agahita yitahira bikomeye cyane. Kuba ikipe yatunguranye kuhita itaha ni ikipe ya AS Milan kabisa, ubona ko yabiremereye cyane ikipe ya Atletico Madrid. Izo kipe wenda ziba zikomeye cyane, ikipe wenda ya Elibere Buzige ubona ko ari makipe yahita rwose yitahira ari amakipe akomeye cyane. Reka dukomeze rero twigana ku cyo bita El Classico iri munsi wa kwa gatandatu rwose izaba rwose ikipe ya FC Barcelona zabisuramo ikipe ya Real Madrid. FC Barcelona imeze neza cyane, ndimo abakinnyi bagera kuri 3 turi abantu bagera kuri 3, Lamine Yamal, Rafinha, Bellerin n'ubita Robert Lewandowski Drengiz stati zabo uko nabikubwiraga mu mikino igera kuri 15, imikino 3 ya UEFA Champions League n'imikino igera mu mikino igera kuri 13 ngo n'imikino yo muri championa yabo ya Espagne imikino igera kuri 10 n'imikino 3 ya hariya rwose muri UEFA Champions League. ubona ko barimo baritwara neza cyane, bafitemo uruhare mu bitego 45, batsinda ibitego bigera kuri 30, batanga assist zigera kuri 15. ubona ko ni trio imeze neza cyane. Ndahitanga umuza ko bita Rafinha afite ibitego 9 mu mikino igera kuri 13, atanga assist zigera kuri 6. ngono bita Rafinha Bellerin umukinnyi rwose umutoza yahaye ikizira muhereza igitambaro cy'ubukapiteni, ubona ko arimo aragenda agikoresha neza cyane. Ndahitanga umuza ko bita Lamine Yamal Ebrana, ubona ko ameze neza cyane, umwana ukiri muto, ibitego 5, atanga assist zigera kuri 7 mu mikino 13. nguwo nuko ameze cyane. Umukinnyi bamwita Robert Lewandowski uyoboye aba top scorer, ndaza gutangira namwitsaho n'umukinnyi n'umustriker atari kabisa
ibitego 15 mu mikino 13 atanga assist zigera kuri 2 uruhare mu bitego 17 urumva ko ameze neza cyane. Uraza kubona ese iyi trio y'abantu batatu yaza kubicika trio yabo bitaba Kylian Mbappe, Vinicius Junior na Rodrigo Gose, ese baraza kugenda bitwara neza. Turaza kuba tubona bimeze bite, andika muri comment ubwiye ngo turabona ikipe ya FC Barcelona iratsinda cyangwa iyi match bazagenda bayinganya, cyangwa umwe ngo ni ikipe ya Los Blancos Menengos kabisa ariyo yitwara neza cyane. Mwandike muri comment bafana banjye tugende tubiganiraho kugira ngo ntisangize ijambo. Babwira ngo rero Darwin Sport Zone nuko nsoze na makuru imikino nk'ibisanzwe nkubwira ngo kora subscribe, like, share na comment muri tujye twibanira mu nkuru z'imikino zigenda zigezwe, dore ko yari nyinshi cyane kuno munsi. Ndaza kuba nkugenzaho nibijyanye na Europa League, dore ko kuno munsi baraza kuba bakina Europa League amakipe nka Manchester United araza kuba bakina n'andi makipe agiye atandukanye. Ndaza guhitangira na bigarukaho, andika muri comment rero umbwire ngo ndabona bimeze gutya. Undi ikipe ya FC Barcelona itsinda no mukino wa El Classico, ndabona ikipe ya Manchester City yitwara neza, ndabona ikipe ya Aston de Ghana zitwara neza imbere ikipe ya Liverpool de Cox nyuma yo kubazaba nakina nabo ku cyumweru bakina umukino utazaba woroshye. Ikipe ya Liverpool de Cox umutoza Arne Slot mitwara neza. Babwira ngo rero duhuze mu kanya kaza kuza nuko nsoje n'andi makuru y'imikino araza kubagezwa muri ako kanya. Babwira ngo Imana ibarindi bari mu byo mukora byose bya munsi bigenda neza, ubundi duhuze mu mwanya uza kuza. Imana ibarindi bane na mu byo mukora byose. Assalamu alaikum.